Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olup jiberilgenden keyin bilesizler a kişiге birinci iman keltirgen tağarak aytkanda birinci musulman bolup İslamga girgen adam bul ayal kişi olgan. Al barыбызга malum bizdin süyüktü enemiz dep aytabız. Hadice radiyallahu taala anha. Bugünkü temamız İslamdagı ayal zatının ordu je İslamda ayal zatına bolgon mamile degele ayal zatı jönündө süйлөшмөкчүбүз. Коомчулукта İslamga sırtынан karagandarga musulmandar ayal zatın kordoyt, basmırlayt. Alardın hukuku erkeklerine karaganda bir top tömön turat degen sım pikirler jok emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haccatul vada dep atalgan. Tağara aytkanda koştoşuu ajılığı dep jasagan ajılığında özü bir ele jol ajılık jasagan. Oşondo köptөгөн zarıl bolgon, oluttuu bolgon ügüt nasaattарын, osiyаттарын айтып калган. Oşol koştoşuu ajılığında takraran dep koyot. Kayra basım jasap aytkan bir nasaatı bolgon. Ada bolsa ala wastausu bin nisa'i khayran fa innama hunna awanin indakum. Bilip algıla, kulağыңарга gümüş sırga kılıp koyup algıla demekçi bolot. Ayaldarga jakşılık kılgıla. Ayaldarga jakşılık kılgıla. Sebebi alar silerdin koluңardağı tutkun. Tağara aytkanda amanat. Demek ayal zatı özünün ömürlük joldoşu bolgon kүйөөсүнүн janagындай ökümünün astında deyibizbi, anın ıhtiyarında ömür ötkörgöndükten Peygamberimiz bul jerde tutkun degen sözdü koldonup atat. Bирок чыныгы tutkun dep түшүнбөшүбүz керек. Andыкtan ayalдарыңарга жакшылык кылгыла dep ошол коштошуу ажылыгында көрөк осият кылган. Bilseňizler ayaldardын артыкчылыгына baa bergen İslamda ушундай нерсе бар. Kur'an'da 114 сүрө болсо, ошонун бирөөсү Ан-Ниса, ayaldar сүрөсү деп та айтылат. İslamga чейин jahiliyat, nadanlık, dinsizlik doğrunda ayaldardın hukuku değerlik jok bolgon. Değerlik jok bolgon. Keyin İslam kelgenden keyin ayaldardın hukuku götörülgön. Alar muras ala turgan bolgon. İslam dini kelgenge çeyin ayaldar muras almak tursun, özleri malga okşap muras katarı başkalarga bölünüp ketken. Alardı nikelep algan kүйөөлөрүндө talактын чеги болгон эмес. Каалаган учурда талак берип, каалаган учурда ражаат кылып кайра алып кордой берген. Этек кири келген учурда бир айвандай кылып мал сарайга камап салган. Тек түйүү эле адамдар kız перзенттүү болсо ар кылып, уялып, аны тирүүрөй көмүп салган. Кыскасы ayal zatının barkı adam katar emez, balkim bir hayvan katar olup kelgen. Kaçan İslam gelgenden keyin ayaldın barkı kötörülüp, teң hukuktuluk saktalgan. Teң hukuktuluk, ayaldardın hukuku erkektermen teң boluş gerek degen kıykırıktar menen dele жүргөндөр бар.
Бирок аял менен эркектин жыныстык айырмасы болгондон кийин албетте алардын өзүнө гана таандык укуктары болот, алар бири-бирине окшобойт. Муну тең укуксуздук деп түшүнбөш керек. Ошол өзүнө ылайыктуу болгон, өзүнүн жынысына ылайык болгон укугу анын тең укуктуулук экендигинин белгиси. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: аялдар кабыргадан жаралган. Билесиңер, кабырга сөөгү бир аз ийри келет. Анан аны түздейин десең сындырып аласың. Түздөбөймүн, ошол ийри ойдан кала берсин десең, ал бетер ийилип ийрейип кетет. Демек, аялдарга ошондой мамиледе болуш керек. Көпчүлүк адамдар аялдардан наалып калат. Аял анандай, аял мындай, алар кем акыл келет, тигиндей, мындай деп. Туура аялдарды жамандай берейли, бирок эркектер өзүбүз кандайбыз? Эркектер өзүбүз идеалдуубузбу? Бирөө айтат го, Хадичадай аял издей бересиң, өзүң Мухаммадтайсыңбы деп. А дегенде өзүң Мухаммадтай болсоң, анан сен өзүңө Хадичадай болгон аялды кыдырып издеп тап. Аял киши төрөлгөндөн бойго жеткенге чейин атанын карамагында болот. Аны ата карап, багып, кийиндирип, ичирип, коргоп, анан бойго жеткенде никелеп, күйөөсүнө тапшырат. Андан кийин аял ошол күйөөсүнүн карамагында болот. Карыган учурда баласынын карамагында болот. Көрдүңүзбү? Демек, аял заты төрөлгөндө атасына аманат болуп атат. Атасы ага жакшы мамиле кылып, жакшы тарбиялап, жакшы өстүрсө бейиштик болот деген хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким 3 кызды тарбиялап, жакшы тарбия берип, анан турмушка узатса, мени менен бейиштен мындай болот деп айткан. 2 манжасын көрсөтүп айткан. Бирөө сурады: "Я Расулуллах, 2 кызды тарбияласаңызчы" десилер, 2 кызды тарбияласа ошондой болот. Демек, аял заты бойго жете элек наристе кезинде атасын бейиштик кылып атат. Анан бойго жетип күйөөгө тийгенден кийин күйөөсүн бейиштик кылып атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Хайрукум ли ахлик." Силердин араңарда эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар. Андан кийин төрөп балалуу болгондон кийин бейиш эненин таманын астында деп балдары үчүн бейиш болуп берип атат. Мына аял заттын артыкчылыгы. Билсеңиздер, Куранда Масад деген сүрө бар. Абу Лахабтын эмеси жөнүндө түшкөн сүрө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахабин ва табба ма агна анху малуху ва ма касаб. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab'tın 2 kolu korudu. Ana mal dünyası, baldarı, baylığı hiç nesi kutkarıp kalalmadı. Al jakında aloğlanıp güyü atkan tozoka kiredi. Alima anın ayalı olsa jonuna otun taşıuçu olup janağı erinin tozokta küyüsüne sebep bolatan otunu taşıp barат. Moynunda kurmanın kavığынан örülgen arkanı bolot dep. Uşu yerde görseniz Kur'an ayatında emraatun ayal dep aytып atat. Oşol en jaman ayal ekendigi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kançalık ıza berse da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in joluna tikenek taştap, musur tögüp,
артынан аргандай кайбат ушактарды айтып дайыма жамандап жүргөн аял болгон ушул Абу Лахабтын аялы. Ал Абу Юсуфтун эжеси болгон, неме Абу Суфияндын эжеси болгон. Бирок Кур'ан ушундай адеп сактап атат, ошондой жаман аялдын атын атаган жок. Жөн эле аял деп койду. Абу Лахабтын атын атап атат. Тозок экендиги анык болгон. А бирок аял тозок экендиги анык болгон аялдын атын атабады Кур'ан. Адептүүлүгүн караң, аялга болгон адеп канчалык болуш керек. Жөн эле аял деп койду. Анын аялы деп койду. Баланчанын кызы баланча деп айтса болбогул аятта. Бирок бул да болсо сиз менен бизге таалим аялдарга канчалык кандай мамиледе, адепте болушубуз керек экендиги. Жана айткандай, аял кабыргадан жаралган, аны түздөйм деп убара болбосундуруп аласың, бирок түздөбөйм деп таштап да койбо, бетер ийрейип кетет дегендей. Абу Бакыр радиаллаху анху өзүнүн аялынан арызданмакчы болуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келсе, үйдүн ичинен ызы чуунун үнүн угат. Жакшылап кулак салса пайгамбарыбыз аялы Айша энебиз менен, ошол Абу Бакырдын кызы эле болгон Айша энебиз менен бир аз тартышып, ызы чуу болуп кыйкырышып аткандыгын угуп калат да. Аялына болгон арыздануусун унутат. Анан кирип эле атырылып кирип барып эле Айша энебизге жулунуп калат, кызы да. Сен эмне пайгамбарга сөз кайтарасың, сен эмне пайгамбарга жулкунасың десе, анан пайгамбарыбыз Айша энебизди атасынан Абу Бакырдан коргоп калат. Кой эле кой, тийбе. Демек, пайгамбарыбыз дагы адам болгон, анын аялдары да сиз менен бизге окшогон адам болгон. Сиз менен биздин үйүбүздө эле ошол жубайлар менен болгон келишпестик болгондой эле Азаттын да анын үйүндө ошондой аялдар менен келишпестиктер болгон. Бирок пайгамбарыбыз эмне кылган? Бизге таалим көрсөтүп, кандай мамиледе болуш керек экендигин көрсөтүп атат. Ошол окуя бизде болсочу, аялыңыз менен тартышып атсаңыз, кайдатаңыз кирип келип калса эмне кыласыз? Кызыңызды караң, мынтип атат, антип атат деп биз бетер эмне кылабыз? Кайнатабызга арызданабыз. Кичине тарбия берип койбойбузбу, чакырып койбойбузбу, бул мага ушундай кылат деп кайра кайнатабызга кошулуп кетип, аялыбызды кордошко аракет кылабыз. Жок, андай эмес. Аялдын намысы бардык нерседен өйдө турат. Мусулмандар Меккеден Мадинага хижрат кылып келген учурда Мадинада жөөттөр да мусулмандарга аралашып эле жашачу. Базары бир болчу, шаарда дүкөндөрдө аралашып эле жүрчү. Bir musulman ayal bazarga soda kılganı barıp sodalaşıp otursa bir jööt anın joğluğunun uçun bir darakka baylap koyup özü ovoşoro ötüp аңдып turdu ele ayal ordundan turganda janagı darakka bir uçu baylangан joğluğu başından düşüp kalıp çaçı avratı göründü da ayal bakırıp kıykırıp ыйлап үйдü. Joruguna kıvangan jööt bunu görüp katkırıp gülüp atkanda anık bir görgen bir musulman gelip kılıç menen kıya çaptırıydı. Jööttер gelip ак işini kıya çaptırıydı. Oşentip arada soğuş başlalıp kettirdi. Arada kazat başlalıp ketti. Oşonda Peygamberimiz oşol kazatка katışkan bir ayaldın namız için. Buga bizde de misal bolgon Kurmanjan Datkabızdın enesi Kamçыбек Mırza ne kılgan? Özünün kelinçeginin çaçı kırkılgandığının sebebinin kандай işke vargan. Ayaldın aviri, ayaldın ar namısı tuğanlar. Erkektikinen de öyde turat da. Erkektikinen de turat. Ar bir erkektin ariyetin namısın özü bolbosa joro joldoştoruna korgop kalsa bir ayaldın ar namısın bütündey kalın kalk jurt korgogon. İslam ayaldarga uşunday baa beret eң bir bağlуу nerse siyaktı. Her birimizdin kolumuzda bir bağlуу nerse olsa, almaz bolsun, brilliant bolsun, altın je kümüş bolsun, anı hiç kimge görsetpey katağız boluşunca. Jaşırabız. Demek ayal zatı da biz üçün oşondoy nerse. Anı ar kim ele
paydalana vergidey, ar kimge görüp ırahattana vergidey, ar jerge açık çaçık taştap koygongo bolboyt. Ayaldardın oşondoy çoğuçun erkeklerдің gözünden oğlak жүрüsü, tiyешелүү avratların bekitip жоолук salınıusu, bul ayaldarga bolgon korduk emes, balkim ayaldardı korgoo, ayaldardın dağı da olsa barkın götörүү bolot. Ayal kançalık açık çaçık жүрse, kançalık ar kimge görünüp, kebir uçurdağıday jarım jılaŋaç bolup жүрgen bolsa, anın jaşı ulgaygan sayın kadır barkı kete beret. Kadır barkı kete beret da, karıgan uçurda gereksiz buyumda hiç kim karabay da koyot, kadırlap barktabay da koyot. Alemi İslam'da жүрgen ayal bolsa, ulgaygan sayın anın kadır barkı artıp bara beret, göğüyüp bara beret. Anı bir tuğandары, ömürlük yoldaşı, perzentleri, nevelerinin bardığı koldan kolga götürüp kadırlap barktaydı. Demek, İslam ayaldardı kordoyt degen söz, basmırlayt degen söz, bul bolbogon nerse. Teskerisinçe, ayaldardı İslamdagıday hiç kim kadırlap, barktap, anı jayına koya almaydı. Ayaldardın жоолук salınıusu dep aytaylık. Azırkı adamlarga şunday eken hijab dep aytsaňyz cihat degendey tüýüledi eken. Hijab salınsın deseňiz cihat degendey düşünüp bolady eken da. Biz kırgızça öyle жоолук deyli. Avratın bekitken жоолук maselesine gele turgan bolsak, al 3 darajada bolot. Eň tömönkü, ortoňku, anan eň jogorku dep aytylат. Ayal zatının en tömönkü derecedagi жоолук salınıusu, oşol yüzün gana açıp kalgan jerin jauu, bilegine çeyin oronu, anan butun gana görsetü. Bul vacibun li nafsiha, bul ayaldın özü üçün milletty, munsuz Allah Taala anın namazın kabul kılbayt. Kebir rivayetlerde ayaldın kadamı da avrat dep aytılgan sözler var, ihtilaf var. Şarhül Vikayanın haşiyaсын karasaňyzlar, oşonduktan ayal adam jılaŋayak namaz okuasın dep aytılgan. Namaz okugan uçurda baypagın giyip algan jakşı, oşonda ihtilaftan hali bolot. İhtilaftan çıkkan bolot. Jılaŋayak namaz okubaş kerek. Ekinçisi orta darajadagısı oşol paranca jaunu. Bul vacibun li gayriha, bul başka biröler üçün ayalga mildet kılıngan. Al özünün figurası menen, özünün jamalı menen başkalardı fitnaga salbastık üçün bul ortankı darajası şol. Al emi en jogorku darajası bolsa ayaldın üyden çıkpay koya kalırsın. Tap takır jat erkekке körünmös. Ramatılık Şakir degen damala bolgan ustazыбыз. Aksakal damla göz ötüp ketti. Kırgızstanda köptegen şakirtleri var. Bizdin ustazыбыз Ахун damla айтчылы, oşol Şakir damlabızdın ustazыбыздın bir ejesi var ele, ömür boyu jat erkekti görüp ötüp ketti dedi. Jat erkek görünse ele üyge kire kaççılar dedi. Bul emi ayaldın özünün imanına başkasında jaraşa. Men koomçulukka aytarım. Janagında bizde Kırgızda bir söz var. Jana jılkıga, argımakka akırına jaraşa çöp sal. Götörüsüne jaraşa jem ber deydi da. Aşıkça berip koysaň butuna düşüp ketet. Aşıkça berseň al jemdi götörü albasa ziyan aga. Sen aga jakşılık kılıp atam dep oyloysun, birok al ziyan. Janagınday paranca kılıp bizde nikap dep aytylat, jaap alıp жүрgön darajaga, oşonçoluk imanга жеткен eje karındaşlarıma men tazim kılamın. Birok Kudayga şükür siz oşonçoluk iman darajaga jetipsiz, hem üyden çıkpaylı koyuңuzçu. Koomçuluk götörüp aytat oşonu. Kara giyip koyuluçu. Bizdin klimatka ak, kök, kızıl ele jaraşat. Kırgızda karanı janağı azaga giygen.
Ушунун айынан кээ бир адамдар каада салт менен динди кагылыштырып атат. Biz kağıda salt menen dindi aykalıştırıp birine birini şireştirişimiz gerek. Kara giysin degen nerse yok ayaldarga, to'g'rimi? Negizgi maksat osal görsetilgen avratları bekilse esep, anı aktan giygizelik tap-tatına kaygılıp. Anan 7-8 yaştagı kızlardı zorlop çümkön tüveli alardın ukuğun teveli basmırttap orantıp otasыңар degende bolu otat. Al degeni balanı jaştayынан bir nesege tarbiyalap barılat, üyretilet. Peygamberimizin hadisi var. Balаңар, baldarыңар 7 yaşka tolgonda namazga buyurgula. 10 yaşta okuvasa urgula. Özü 12 yaşta buyurup, 15 yaşta buyurup bolsa 10 yaşta gelgende katurak buyurgula namazga otkanal. Urgula desele bir jerin sındıra salıp ur degen emes. Demek balanı çoğuygonda kanday tartipte kıynalbay jaşaş üçün anı jaştayынан tarbiyalap barış gerek. Jaştayынан tarbiyalap barış gerek. Demek kaysı bir üy bile, dindar üy bile. Al oşol kız balasın, uğul balasın çoğuygonda din menen jaşaosун kalasa al demek 7-8 yaştan oşoğa üyretip tarbiyalap barad. Balanı tarbiyalooda hiç kaçan balanın özünün ihtiyarına karalbaydı. Sebep balanın ihtiyarı tarbiyaga jürbetde jalan oynaş gerek anda. Balanın özünün ihtiyarına koysak al oynaş gerek, bilgenin kılış gerek anda emes. Balanın gelecektegin jaşaosун, jakşı bolusun kalagana ten anı jaştayından tarbiyalaş gerek. Bирок коомчулукка dagın köngül bölüş gerek. Balkim oşonu menen koomçuluktu dinden kaçırıp albaş gerek. Dinden kaçırıp albaş gerek. Men bir neseni aytayın. Yasin suresinde bir okuya gelet. Estağfirullah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Sadakallahu azim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a Allah Teala dedi, ey Muhammed sen bir Antakya degen ayılda bolgon okuyany aytıp bergin sahabalarına dedi. İsa Peygamber'den, İsa Aleyhisselam'ın tuşunda bolgon okuya, İsa Aleyhisselam özünün sahabalarından, özünden birge jürgen, çoğu jürgen jardamçıların ekönün oşol Antakya degen bir mamleket bir ayılı o şeyaka davatka jüberedi. Bar oşolardın elin İslam'a çakır, Kudayga çakırdı. Ekөөsü varıp alardı davat kılganda silerdim butuңар şirk, bul butqa ibarat kılgan bolboyt, çoң күнөө, siler munu menen tozoka barasыңар dep hakikatты aytат. Бирок kopol, oroy aytkandık üçün al mamlekettin başçısı ekөөнү zindanga salıp koydu. Fa'azzazna bi thalithin anan biz alardı üçüncüsü menen kuvatladık, janagı zindanga çıkıp kalgan ekөөsünün artınan üçüncüsünü jiberdik. Üçüncüsü varıp janağı ayıl başçı da oşol emenin başçı işigilip hanı oşonu menen tanışıp, dostlaşıp gerek bolsa anı menen koşup butuna ibadat kıldırıp aytılат tafsirlerde. Jaktadır deyt. Anan aytat, sen jakşı ekensin ey. Ötkende bir eki akmak kelip oldu, barыбызды tozoka kılıp saldı. Tozoka kılıp saldı barыбыз, tozoka türtüp saldı. Barыбызды müşrik kıldı. Sen jakşı ekensin o. Deyt. Gimel alar, şunday ki. Oşolar menen jolukturbaysızbı meni? Bir göröyün. Meyli, zindanga barattal alıkön aytat. Silerdin aytkan usulunlar, davatıңар tuğra olgan, bирок davattın usuluna tuğra gelgeni jok. Siler süt emdi balagın nan çayınap berip tamagına tıktırıp öldürüp koyduңар. Al süt emdi bala bolçu. Aga nan çayınap juta albayt al. Aga süt beriş gerek bolçu. Anan janağı başçı aytat, uşulardı menen aytışka debatка çıkardı. Debatка çıkarganda bul ekөөнүkü hakikat. Anan bularga jеңilet. Taksırım bulardıkı hakikat eken. De onan akırın ne kılat? Bulardı dinge kirdiret. Bizdin qoğum tuğandar 70 yıl komünistik ideyanın aslında yaşadı. Bir semiya, bir üybüle öte dindardır elhamdülillah, Kudayga şükür. Bирок bardık aylanıdağı semiyanın adamlardı bardığını özübüzde görböylü da. Özübüzde görböylü. Alardı dinden kaçırıp olması için alar siz menen bizdin jaşoonu görgöndө, adep ahlakты görgöndө, mamileni görgöndө özden özü sizdin üybülöңүздө dindar bolo turgan mamileni jasaylı. Men kişineke kızlar olsun, ayal zatına olsun, oşol joğuluk salıngandağı görünüşün koomçuluk kötörgöndөгüdey kılalı. Bирок şariatты buzbaylı. Koomçuluk kötörgüdey degende bir jerini açıp alsın dep atkanım jok.
kara salınbay, çümkönü albay, çümkönü ola turgan derajaga jetken imanı var. Eje karındaşka men ayttım başında. Başım deyip tazim kılamın. Demek, mesele uşunday. Ayaldardı İslam ne kılgan, bağlagan, bartagan, biz alardığa ayar mamile jasaylı, alar üçün kıyamatta barız жооп берет.